Da, ne pitanja u njemačkom jeziku. Sprichst du Deutsch? Govoriš li njemački? Pričaš li njemački? Da li govoriš njemački? Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Da, govorim njemački. Ja, ich spreche Deutsch. Da, govorim njemački. Nein, ich spreche kein Deutsch. Ne, ja ne govorim njemački. Ne, ne govorim njemački. Nein, ich spreche kein Deutsch. Ne, ja ne govorim njemački. Ne govorim njemački. Ist das dein Buch? Da li je ovo tvoja knjiga? Je li to tvoja knjiga? Ist das dein Buch? Da li je ovo tvoja knjiga? Ja, das ist mein Buch. Da, to je moja knjiga. Nein, das ist nicht mein Buch. Ne, to nije moja knjiga. Ja, das ist mein Buch. Da, to je moja knjiga. Nein, das ist nicht mein Buch. Ne, to nije moja knjiga. Ist das deine Lampe? Da li je ovo tvoja lampa? Je li ovo tvoja lampa? Ist das deine Lampe? Da li je ovo tvoja lampa? Je li ovo tvoja lampa? Ist das deine Lampe? Da li je ovo tvoja lampa? Je li ovo tvoja lampa? Ja, das ist meine Lampe. Da, to je moja lampa. Nein, das ist nicht meine Lampe. Ne, to nije moja lampa. Ja, das ist meine Lampe. Da, to je moja lampa. Nein, das ist nicht meine Lampe. Ne, to nije moja lampa. Ist das dein Bruder? Da li je ovo tvoj brat? Je li ovo tvoj brat? Ist das dein Bruder? Da li je ovo tvoj brat? Je li ovo tvoj brat? Ja, das ist mein Bruder. Da, to je moj brat. Ovo je moj brat. Nein, das ist nicht mein Bruder. Ne, to nije moj brat. Ne, to nije moj brat. Ist das deine Schwester? Da li je ovo tvoja sestra? Je li ovo tvoja sestra? Ist das deine Schwester? Ja, das ist meine Schwester. Da, to je moja sestra. Nein, das ist nicht meine Schwester. Ne, to nije moja sestra. Hast du eine Tochter? Da li imaš ćerku? Imaš li ćerku? Hast du eine Tochter? Da li imaš ćerku? Sada ćemo upotrebiti kein, zato što smo imali neodređeni član. Eine Tochter. Ja, ich habe eine Tochter. Da, imam jednu ćerku, imam ćerku. Nein, ich habe keine Tochter. Ne, ja nemam ćerku. Kommst du aus Spanien? Da li dolaziš iz Španije? Kommst du aus Spanien? Da li dolaziš iz Španije? Ja, ich komme aus Spanien. Da, ja dolazim iz Španije. Nein, ich komme nicht aus Spanien. Ne, ja ne dolazim iz Španije. Arbeitest du heute? Da li radiš danas? Radiš li danas? Arbeitest du heute? Bist du verheiratet? Jesi li venčan? Jesi li oženjen? Jesi li udata? Bist du verheiratet? Da li si venčan? Oženjen? Udata? Ja, ich bin verheiratet. Da, ja sam venčan. Da, ja sam udata. Da, ja sam oženjen. Nein, ich bin nicht verheiratet. Ne, ja nisam oženjen. Ne, ja nisam udata. Ne, ja nisam venčan. Ist das deine Tasche? Da li je ovo tvoja torba? Tašna. Je li ovo tvoja torba? Ja, das ist meine Tasche. Da,
ovo je moja torba. Nein, das ist nicht meine Tasche. Ne, to nije moja torba. Kliknite besplatno prati na mom kanalu i lajkujte video. Hvala!